U sklopu strategije razvoja pomorske policije u Hrvatskoj, postaja pomorske policije Pula, odnosno policijska uprava Istarska, dobila je na korištenje ophodno policijsko plovilo P212, a što se radi o hrvatskom proizvodu koji je izrađen u Tehnomont brodogradilištu u Puli. Znači radi se o ophodnom plovilu tipa B, ukupne dužine 13,85, širine 4,35 metra, pokreću ga dva motora snage 373 kW i u svom radu postiže maksimalnu brzinu od 30 čvorova. Posadu ovakvog policijskog plovila tipa B čine 3 policijska službenika, zapovjednik, strojar i mornar. A mi smo bili 3 dana, znači komplet posada u Tehnomontu na jednoj obuci i po izvršenoj obuci kad smo preuzeli brod, napravili smo sa tim brodom, evo 100 sati smo napravili. Ja sam osobno bio gore najmanje 75 sati na moru i mogu reći da je ova brodica da je dobra, ima dobre maritimne sposobnosti, dobro drži more, dobro plovi i mogu reći samo sve najbolje za sad u tom brodu. Znači ja sam bio i kad je bilo mirno more, bio sam i kad je bilo loše more, ali znači ne čuje ona, ne osjeti ona to more. Dobro je pogođen za naš nadzor granice šta nam treba. Ma nije bit brzo, mi dođemo brzo sa svima plovilima, naša plovila su sva brza. Znači mi smo za pola sata, 35 minuta, mi smo već na granici, na 12. milji, ali je bit da smo sigurni da je dobar, teška brodica, dobra je, dobro drži kurs, dobro drži pravac, dobro drži more. Ima ima jako dobar radar, navigacijski sustav, dobre veze, dobro sve, dobro, tako da smo zadovoljni.